Трусишка, зайка, серенький, под елочкой скакал. Порою волк сердитый, волк рысою пробегал. Саламатсыздар bu konuklar, barыңыздарды kirip kele жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Каалоо тилек менен барыңыздарды экинчи Кенже тайпанын жаркыраган жаңы жылы аттуу майрамдык салтанатка кош келиңиздер. Балдар, ордубуздан турабыз. Ordumuzdan durağız balдар. Azamasыңар балдар. Эми өзүбүздүн ырмарыбызга кезек берелер. Мадина баласы, Карагайдын баласы. Кана башын көтөрөйдү. Жалбырагына, тобурчагына. Азаматсыңар. Экинчи Данил. Бер кара, бер. Даник чайым. Ёлки наряжаем. Вешаем игрушки. Шарики и хлопушки. Молодец. Муслима. Бер кара. Сакалдарын чуалтып. Муруттары кар баскан. Аяз ата келгенде өтүк туман тоң кийип ата бала жарашкан. Молодец, Муслима. Нуриман. Мерим. Байнур. Байнур. Жүргүлө. Жүргүлө балдар, жүргүлө. Yolga turat жасанып, kol karmaşıp birbiriyle Жетелешип басалып. Bekbol. Bekbol gel. Айтып койчу. Нурим айтып койчу. Ассаламу алейкум. Бер кара. Бекбол. Бекбол жөн. Бизге кетип калат. Ассаламу
алейкум. Ey жап-жаш баласы, boyu mendей кичине Карагайдын баласы. Батыржан. Gel Батыржан. Kel canlı jıl kele ber, tınçtık kurup seve ber, birge bolsun biz menen, bizdin ata eneler. Ayıştık, ayıp koyla jönürüm onda. Kıymalasınlar. Kana, yaktı kara. Ber kara. Baysal bitti. Tuz, ber kara. Ayaz ata gel atar, beleklerin taratıp, köpten gütkön жаңы жыл кубанычты жаратат. Ой балдар, саламатсыңар ба? Мен киммин, мени билесиңер бе? Азаматсыңар. А мен киммин? Ой, рахмат, молодец. Мен сізге бурочкамын, Азаматсыңар. Балдар, силерде эмне болуп жатат? Я. Эмне болуп жатат бизде балдар? Жаңы жылдык майрам болуп жатат, Азаматсыңар. Аяз ата, биздин балдарга алып келген белекти таштап койгон турбайбыз монутуп. Ой. Кайдайбыз? Белектерим эме? Биз азыр эле токойго барганбыз да, токойдо жаныбарларга белектерди бергенбиз. Анан кийин биз унутуп коюптурбуз да. Аяз ата, кантебиз эми? Эмне кыласыз я? Балдарга белек кайдан бересиз? Мен токойго баргандан коркуйм да. Балдар эмне кылсак я? Азыр. Менде телефон бар. Азыр кимге чалалы? Келиңиз, ата мен алып берейин, сиз көрүп атасызбы? Жок, мен көзүм көрбөйт. Атам чарчап калды, жолдон келат. Ата келиңиз, Отурайынчы, балдар. Кимге чалабыз ата? Карышкырга чалчы, карышкырга жа. Кар кишиге чаласызбы? Кимге чалалы? Кимге чалалы балдар? Алдап кетет да, кимге чалабыз? Карышкыргабы? Ал келип турдап кетсечи биздин белектерди. Бербей коет да. Менин жардамчым кар кишиге чалалы, аясыз. Макул ата. Анда азыр мен кар кишиге чалайын, Кар кишиге чалып. Эмне дейбиз кар кишиге чалып? Белектерди алып кел дейбиз, Макул. Ата кетип атат. Alo, kar kişi. Men belegimde alып kelçi. Men tokoyda kaptırdım. Bak. Мен машина менен зуулдап келатсам, менин белегимде сиздин подарка балдарга бере турган белектериңизди кашкыр алып кетти окшойт. Түлкүдө жүргөн. Ана белеккени. Ким алып кеткенин билбей калдым. Ушу кашкыр эле алып кетип калды окшойт. Эмне кылабыз я? Не кылдык балдар? Балдар эмне кылабыз? Мен машина менен келатканда зуулдап эле жакшынакай силердин белектериңерди алып келе калайын деп эле. Kapısından ele maşinan buzulup kaldı. Susun koyup ot aldırayım desem bile belek yok. Uşu kaşkırla alıp ketip kaldı. Kaşkırla. Карышкыр алып кетти. Коyim, анда карышкырга чалалыбы? Çal kaş. Карышкырга чалайын,
Kaymadı. Anda ne kılamız? Emi, ay sen. Ana türkünü vakit duralım baldan kana bağırız. Kana bağırız türkünü. Ana türkünü. Ana kolda. Ana türkünü. Türkü. Ay senin Елочки холодно зимой. Из лесу елочку взяли мы домой. Из лесу елочку взяли мы домой. Сколько на елочке шариков цветных. Саламатсыздар балдар? Не кылып, не болот? Бияқта я. Bizde vardır. Ana bol çatadı. Аяз ата аяз кыз карышкы жаныбарлардын баары бияка келип калган турбайбы? Ай түлкү бул эмне кылган балдардын белегин алып алып. Ошону айтсаң айрып. Бул эмне деген жорук я. Бул белек меники. Мен таап алдым. Балатынын жанынан таап алдым. Бул меники. Ой, оор экен аябай. At gel tülkü, mınday jarabay. At gel, tokoyga barganda menden tayak jeysin. Baldardın belegin beriş gerek. Ayaz ataga. Ayaz Ayazat'a verelim. Koy. Bunu Ayazat'a verelim. Ben alıp geldim. Bunlardan talaşvat oldu. Аяз ата. Geçirip koyuңуз мен сизди. Geçirip сурагыла. Билген жокмун. Geçirip koyuңуз. Bazar geçirelim mi tülkünü ya? Gel de. Balatıga katıştırayın ne baldar? Bak tülkü balataga katış. Aldım atış. Жақсы калгыла. Келгиле Аяз ата. Кал киши. Биздин кыздардын бийлегенин көрүп койбойсуздарбы? Ушунча келиптирсиздер. Чипариса билебе. Я узнал маленький секрет. Елочки не холодно зимой. Именно елочку, маленькую елочку забирать себе домой. Именно елочку, маленькую елочку забирать себе домой. Я узнал маленький секрет. Какой, какой? Елочки веселый лесу. Ariyet. Haydi gel ama. Ariyet. Ariyet. Haydi. Kana Аяз атага арiyetsиздер. Что растет на елке? Ай азамат, сонный екен, сон айтат. Баба. Бабаң кел. Бабам. Ай бабаң сон айтат. Бабам да айтат. Ани, бабаң сон турбайбы, дракон болгон турбайбы. Кел жаңы жыл жаркырап. Бүт ааламга жарык бер. Кучагыңды жайып кел, кырыс күнгө чачып кел.
Азамат. айтат экен да. Амина. Амина, кел ағай. Кел, Амина, кел. Кел ағай. Қана ырыңды айтып қойшы. Аяз ата ырың айтып берші, Амина. андай емде тартасың. Қана айды Ай. Азамат. Қар көп жады. Азамат, соны айтат екен да. Канада ким айтат маған? Эми біз Аяз ата менен кел балдар ойын ойнойла. Берсін. Шаршадыңар. Қар киши менен чоң ойнойткенбиз балдар. Кел қар кишиге эшиктен быйыл қар жаап эшикке аппак болуп қардан қар киши жасайбыз. Мен менен ойнойт я. Келгиле балдар. Қар урмай деген ойын ойнойла. Келгиле балдар. 3 бала, 3 кыз келе қалдыла маған. Аяздардан да бүткен қар менен Қана, ойнап қойып. қар чабышып ойнаймыз ба? Қана мені чаппа, мені чаппа, мені Қана біз ысып кетті оқшайыз. Ойнайыз. Ай, ой. Қана. Ой, ай, оның ба бұл? Қана. Ай, мені чаппа, мені Азаматтар, сонын ойнайды тұрай. Аяз атаға ырдап берели, а? Ёлочканы. Ата, кичине сергіп қалдыңыз ба? Соның болғалды. Эми могу картинкада қарларды мен өзіме чаптап алайын, үйге алып бар. Ой, чоң рахмат. Тұрғыла. Қана балдар. Тұрдық. Аябай соның белектеріңіз бар. Сізге аябай да ярдамадым ба? Үйіне көңіл көріп қоймайсыз ба Аязата? Біздің балдар да шумдық билейді. Қана балдар, биле беріледі қана.
Бизге кимди конокко келди? Коенек келиптир. Силер Саламатсыңарбы балдар? Коенек жөнүндө билип атканыңарды көрүп, мен силердин жаныңарга келип калдым. Силер аябай жакшы майрам болуп жатыптыр, Кетип бараткан жыл Коенектин жылы болду, Мен ушу жылымды келе жаткан ажыдар жылына өткөрүп берейин деп келип калдым. Коенек ажыдарыбыз каякта? Мен дагы таппай жүрөм, жылымды өткөрүп берейин деп ажыдарды таппай жүрөм. Силер көргөн жоксуңарбы? Анда балдар, бул коенек ажыдарды таап келсин, издеп таап, ушул жылды жакшылап өткөзүп берсин, Кана коенек менен коштошобуз. Балдар, өтүп кеткен Коенек жылы аябай жакшы жылдардан болду. Токчулуктуу, молчулуктун жылы болду. Келе жаткан ажыдар жылы дагы жакшы жылдардан болсун, Силер дагы ал жылды жакшы тосуп алгыла. Мен кеттим, саламатта калгыла. Балдар, биз аяз атабызга акыркы жалпы өрүбүздөргө бере чыкканда ордубуздан көрүп. Кана балдар, Karda Yazda perişi Kirge yaşın görüşü Yazda perişi Kirge yaşın görüşü Bilir biz baldardın ırı, biyin, goratı bunu da kaldırmayız, Balatını candırağız, Bana ki, 1, 2, 3, Balatıcan, Balatıcan. Bol kızlar, Balatıcan, ay azamatlar, bunlar bizden balatımızda büyütüye, kendin ırın ardı, biyin erdi goratı bunu da kaptırırız da. Azamatsın. Bayрамдык кечебиз аягына келип жетти. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Келе жаткан жылыбыз жакшылыктын, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун деп жыйынтыктап атабыз.